chibai ule vo in hi march ni som ni le pakwa tho tan ni ania ani telin Myanmar sipai te chet na arab thlak chhozela US President Joe Biden chuan Myanmar sipai chet dan chu adem thu a soi veta a karen refugee po mi sang thum manom ta a Thailand po in ramri aveng uluk sau ani hathu bo chai tu hi pusi ti la rinoma ani nimin Sunday ni som ni pariat khan US President Joe Biden chuan tunlaya Myanmar sipai ten an ro rel na du lo tu mi pui poi soi lo kong zo tu te mel ma ang rima bei pui chua sipai manga aka plum thin chu adem ti reporter te hne na puang ta President Biden chuan sipai te chet dan chu arab thlakina thalo tak zeta mi enge mozat an ka hlum dan report kalo don angin thil tu lo top khok totally unnecessary ani ati engtin nge I chan le tang ti zo na chu chang let turin an soi ho mek ti soin engtiangin nge chan let an tumero asoi fi lo thung UN Special Advisor on the Prevention of Genocide a hu hova mi tha chiam na lo thleng tur veng tu pol ho tu Alice Warima deritu le UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet te chuan Myanmar sipai thil ti dan chu soi selin andem hle Michelle Bachelet ti chuan Myanmar sipai le police chat dan chu anun ron thlakina rap thlak le a mido ijepte thil ti dan ani kong zo tu tlan chemek te chu an kap zuya nau pang te thlengin an zu lova an vai ma vek ani ati Antonio Guterres UN Secretary General chuan Twitter a sipai ten tharum thoa mi man tura an beina chu pom thei chi rual ani lo chin fela international community chuan a chan le tangai ani ati ve bok Hikomas German Foreign Minister chuan Myanmar sipai te chet dan chuan min bar khai tak zeta security force te chu mi hring cheng te veng him turan ni a chu tiang nilovin boina siam lova kong zo tu te chu thatin naupang te thlengin an zu lo ani thi chung te chu kangai tu ana an om renga ka tor pui tak zetani ti in Twitter atar langani Anthony Blinken US Secretary of State point Burma Security Force ten thisen luan tir zonga an thil ti chu arab thlak le ani thi chung te ka tor pui tak zeta Burma mi huai sen le pasal thaten sipai ro relna rong tak chu an do dalani ati Joseph Borrell Fontelles European Union Foreign Affairs Representative chuan Myanmar sipai chet dan chu za thlak le rap thlak shame horror ati sak tharuman thona chu ti to pangai ani ati Myanmar mi puite chuan sipai laka chandam tu an mamo a US mo UN sipai te chu Myanmar amalu ta sipai tharum thona ti top turin an beisaya mase an beisai le tumangin an ram chu ngeya lu ta ram dang tran pui tu le biak e an la nei ri lawani February ni khatatangin sipai te chuan alo bera mi zali somko pariatan kap hluma hliam enge mozat anom to ani The Associated Press Asian Niki Japan Al Jazeera le Channel News Asia Singapore chanchin bu te chuan inrin ni tatmado dei voisom sari paroklom na ni akhan Myanmar sipai mi za som pali zat an kap hluma chung an ka hlum tak te ruang chu nimin Sunday vuina hun mangtu mi puite po Myanmar sipai te chuan an lo darin silain an kap zuin in atalang Yangun khopui bul bagori jona inrin nia ka hlum tlangwal kum som ni mi thaimaung vuina a tel mi puite chu sipai tan an dara hetlangwa thaimaung kum som ni hi All Burma Federation of Student Union ABFSU member thin le pro democracy ani Reuters chanchin bu palai hne na mi pakhat chuan vuina in khom neya kan zai la in silai an ron met puak pop popa kan tlan chedara tlan chia te chu an kap zui ani ti in a ril then khat an mana thi le hliam anom thuero soya omlo nimin Sunday Assistant Associate of People Protection AAPP chuan sipai ten mi pakua an kap luma alo bera February ni khatatangin mi zali somnga pakua jatin an thi pha to ani ati bamo khuwa kachin state ta chuan sipai ka hlum shuemin kumsom thum paruka uparuang chu sipai ten la in achung te chuan ka hlum ani lo tia an ming an zia ma lo chuan ruang chu achung te hne na an pedu lo ani Democratic Voice of Burma online news chuan he thu hi tar langani yangun muna sai wai kumsom pathum leka upa chu football a khel line sipai ten an kap hlumani Henrietta Ford UN Children Agency UNICEF chuan kumsari atanga kumsom pathum inkar le kumsom paruk inkar te an kap hlum nuala kum khatmi nau pangpo amita thret silai mu mangin an kapa nau pang som thum panga kap hlum to in
naupang sang khat don ka hliam an om ti atar lang the General State Committee on Nationalities GSCN Paul te chuan thu chua siamin Facebook a ti hian an ziak kan pasal tha huai sen ramtana an nun na hlu tak hlan tu te thi na chu kan za in kan ngai sang hle a zana chi bai kan bu kani he revolution a hian kan hne ngei turani ti in February ni khat nulawa sipai sarkar du lo na wanga thi te sunna tribute an siamani Karen refugee sang thum amin ram noya sing khat an birumek Asian niki Japan chanchin bu chuan Myanmar sipaiten inrin ni zana tanga Thailand ramri naya tlang mi Karen hote chenna kayang state chu jet fighter panti mangin an beya mi sang thum jet refugee ral tlan om to in mi sing khat chu ram noya sahim na zongin an tlan chemek ni na jiak Karen Women Organization chuan Karen mi puite himna tu le chom dol la ngai tua atu le ani ti in thu chua an siama kain ti hi call Myanmar mi ten Karen an ko na ani Karen National Union KNU Hel Brigade panga te chuan March ni somni pasari inrin ni jing lam khan Lutho Township Mutro District Kayan State Chimchaka Myanmar sipai kem bein sipai som ka phlumin an manuala KNU sipai pakhat po ka hlum ani KNU Brigade panga te hian Myanmar sipai ral thuam le thil poimo silai le amu le biak hlat na khol te an man sak vekani hetia KNU helten an beina hi Myanmar Armed Force chuan na taka chang le tin helicopter en thak na om mangin Karen hel om na lai ni riat chu en thla in chumi hnuwa sipai te chuan jet fighter pahni mangin bom thokna le chak tak pakua in an bom zuita ani Karen nam chen na thingtlang khuwa mai huta khokai Salwin River kamram ngotele A2 IPD camp te po an bom zui boka hetiang aloni ta ka wang hian Karen ho te chu him na zongin Thailand ram chunga refugee angin mi sang thum man tlan lut to a mi sing khatvel churam hnuai an biru ti ani Karen National Union Brigade panga te hi Daipuno Papin district a an inkula Karen helte chu insem darin Karen Kayan State ven hima Myanmar atang independence du in tlang mi helzinga inbun ngetle chakle hausa jinga mi anni Myanmar sipaiten jet fighter pahni manga Karen khuate an boma wangin mi pathuman thia hliamna tak tak pasari omin the Karen Peace Support Network te chuan an soi KNU Health te chuan Myanmar ram lai li atanga sipai hlawat lan chia mi pui te chu athei anga lo hum him atum ti apuang ani Salwin Peace Park Pol chuan Myanmar sipai tatma doten nambil tlang mi health te omna a mi pui te chu thlo na manga abei chawani chuan Asian Association of Southeast Asia Nation ramte ming ati chia in Asian Mel Antibal Theidona chu wangin Asian ramte chu muthlolawa thang har angai ani ati Free Burma Ranger ti Relief Network din tu le an ho tu David Eubeng chuan kumsom ni chung chu thlo na manga beina kan threngai lova Burma sipai te chu China le Russia in ral thuabina tan puya chung ral thuam mang chuan poi soilo mi puian beita ani hetianga ral thuama in tan pui na hi chu thi na khen tu ani ti in Karen refugee te chuan eile in tur le dam doi te chen na tur an mamo ani ti in khovel ram rang te chu tan pui turin ang ani Thailand in ram rian veng uluk na sa voin Bangkok Post chanchin bujiak danin Thailand Prime Minister General Prayut Chan-o-cha chuan tuilian anga kan ram chunga refugee tam tak lo tlan lut refugee exodus tur chu kan du lova ma se human rights chu kan ngai poimo a refugee te lodong song turin le anomna tur buat sai ani ti in reporters te arila refugee engzat nge in be sei ti zona chu anomna tur mun kan buat saya ma se engzat tam nge kan soilo ti in a chang the Thai Public Boat Service chuan Thailand ram chunga Karen refugee sang thum zat an thlen to thua soya ma se Thai sarkar ro in engma ala soilo thung Karen Women Organization te chuan Karen mi puiral tlan refugee te tranpui turin khovel an som Karen refugee tam berte chu Mae Hong Son province Thailand da anni Mizoram le India po in ti tur kan nei Thailand thlen oma Burma rama Karen nam chen na kain state chu rampani te in rinalai international boundary a mani Thailand chuan Myanmar tual chung boina wangin dulo hlema se refugee ral tlan an tam theidon ti ria in an ram chunga da him na zonga mi pui thlabar mang angte lo dong song turin ain buat sai to ani mi hring te chu ramsa kan ni miu lo wangin mi hring le mi hring te in tran pui ton chu asiam tu pathian du dan po ani
thai ho te chuan an rama re thei aram then om Myanmar Cambodia Laos le India atanga mi hring lut chu adu lo hle a ramri po uluk takina veng bur mai thina ni Thailand ram chu khoi ram ma in ala op chin lo ani awangin indu po anin du hle thina ni masian ram then om Myanmar buina wanga himna zonga tlan chia refugee te chu humanitarian le human rights da poimo in ramria lodon sona an chen na tur bik siam sak atum mani karen ho te chuan an mi pui refugee ho te chungai venin tranpui an dua international levela ve bur khonin tranpui na anzon pui da yani karen women organization KWO le pol rang rangin karen refugee mang ang takaram noya tlan chiale har sat na tok mek te chu Twitter YouTube le Facebook a te tar langin khovel ram danga tranpui na sum le dam doi le ei turte an da pui ani Chin state le Sagaing region atangin Mizo le Zofa enge mozat Mizoram state India a refugee an tlan lut mek zela chu mi te chu tranpui nga yan ni India ram state jinga re thei ber jinga mi Mizoram state atangin tranpui na tam tham tak a om theilo chu wangin khovel ram dang le UN Noya High Commission for Refugee te Human Rights Commission te Amnesty International te Human Rights Watch te Doctor Without Border te Oxfam Samaritan Pars le adang pol te bepopin vebur khonsaka tranpui tu anmamo ani India sarkarin alorem tilawani po in UN High Commission for Refugee atang tala tranpui na thil damdoi chenna le eitur an nei nana dil pui tu anmamo ani